Kajing penslam ke sarkar jela lengba katanat pulih putih benpoi ke bahak bai bam jing sanla pulih kapoi ke jing ut saduk tendong skor jing dalam kan New Trap Integrated Territorial Organization HITO Student Wing lo pelong jing wat jing tip halal kate kaman. Naliang ke HITO Student Wing mentakasi kalai trik online wing arja pulai kalai pensengau seu education secretary ke sarkar jela Ambrosi Marang lo kate kamat belami kamat dau samla ya jan lang sertun bolong secretary o samla kit waziri bolong assistant secretary. Hadin ganjing kenduk butui officer na kaliang kinoi lam ke HITO kelai thu silat patai kubor bakat kum ke jubab bekelayu na u kadau kadai ba kadon gajing thut hak bede bagi bang ke bagi khana ya apply kilong ru baya condition ke sarkar kan sapen bai no khnang ba hapo news nem itu bede bahak ban yo gede ban yo no Lawan kenduk ya Isar Amrosi Marak Sekretari Education Department Government of Meghalaya demi kuat cincai halor kacing penslam ban yo ya scholarship tu kena ke hak kacing keren jong bat sekretari jong ka Education Department Government of Meghalaya ti ilong panakaliang jong sarkar in naliang jong sarkar panakaliang su inle kat bala ban baik kam kloy le ban wanra kam kloy ya kata ka scholarship ko bagadai ka bahak ka bagi kena kidai ban yo Tipim kali ke ai kadau botlam. Kacing slam ban yo ya scholarship katkum kacing sai bang yo na sekretari jong ka education na ka sekretari jong ka education department yung namar kidon ki error hakaliang jong ki mai smart jong ki bank account number nang ta kacing slam ban verification ya ada harkat los nang ta sakawai long namar ki kena ki kidang upgrade ya ka bank account Facebook jong ki na ka minor sa ka major kata kacing sai bang yo na i Syai ong ba napo ka ministry kila ong ba it is mandatory ban don ya ka Aadhaar card kenang ba ka link ba ka PMFS ka scholarship kan poi ha respective bank accounts ang kata next ka lada kidang Islam tingi subu puar mental lada kat kum gajing pan jungi ting la su ong ban send yang ki alert si sin ban tip ki students link ba ka SMS te lada ngi pat yo ya kata lani kino students ki bang pat yo ya kata ka SMS alert tingi na kaliang jungi ke hito students wing tingin ya move yang sisien sa ka education department ba ka NIC at the end of this month at the end of this year tingin we'll make sure ba kadai ban yo no ka scholarship haman ki students ki barang sa scholarship